Le še nekaj dni nas loči od tega, ko bo britanska vlada tudi uradno začela postopek odhoda države iz Evropske unije. To je zdaj gotovo dejstvo. Bolj negotovo je, kakšen dogovor bo v naslednjih 2 letih sklenila z Evropsko unijo, če sploh. No, še bolj negotovo je pa, kakšna bo Britanija in njena prihodnost po letu 2019. To je stvar za analitike, za komentatorje, pa tudi za vedeževalce. O Brexitu nekateri Britanci raje sploh ne govorijo. Ali pa se do teme ne želijo opredeliti. Vprašanje, ugotovim, nekatere še vedno bega. Le kaj bi na vse skupaj rekel Lord Nelson, glede na to, da je v bitki pri Trafalgarju premagal združeno špansko in francosko ladjevje, bi bil nad Brexitom morda celo navdušen. Brexit? Yeah. I'm not in favor of Brexit. I think it's a good thing we're coming out. Personally, I wish we were remaining as part of Europe. Dva najbolj v oči bodeča razloga za podporo izhodu sta bila gospodarstvo in suverenost, sploh svoboda gibanja, čeprav je med nasprotniki prisotno tudi mnenje, da so podporniki zavedeni. The majority of them have no idea why they voted Brexit. That's what I think. Immigration, I'm not a minister, is a real issue because we've grown through free people movement, but there comes a time when the country's at saturation point. Freedom of movement was a fundamental of the European Union. My personal view is that if we didn't want to do that, we maybe should have said something at Maastricht, for example. Več kot 3 milijone državljanov Unije v Britaniji še vedno ne ve, kaj se bo zgodilo z njimi po Brexitu. Negotovo in težko napovedljivo prihodnost Združenega kraljestva v primeru odhoda Škotske ali celo še Severne Irske pa je povzel tale odgovor. I may look like a rabbi, but I'm no prophet. Ja, prihodnost po Brexitu je tudi tema za vedeževalce in preroke.